bophelo bo tla bolokeha, bakudi ba tla tseba ho fumana kalafo le ditlhare ka nako. Le tla hopola setjhaba sa heso hore mosebetsi ona ha o a qala selemong sena kapa pusong ena. Ke mosebetsi o qadileng mebusong e fetileng, wa nna wa nehelana jwalo ho fihlela kajeno ha o fedile, mme o fetela ho lona setjhaba. Ke nka monyetla ona ho leboha ditonakgolo tsohle tsa mehleng tseo mosebetsi ona o fetileng ho tsona. Taba ena e bontsha hantle hore puso ya neheletsana. Re a o leboha Ntate Pakaditha, e le wena ya ileng a thakgola mme a bona hore re na le tsela ena kajeno. Re a o leboha ntate. Ka ha e reretswe ho phetha ditakatso tsa setjhaba tseo tsona di sa fetoheng ha mebuso e ntse e fetoha. Ha ke le mothating ona, ke rata ho leboha moemedi wa naha ya China ya teng kwano ka tshehetso ya ditjhelete ho tswa ho Exim Bank of China. Your Excellency Ambassador, on behalf of the people of Lesotho, I would like to express our sincere gratitude to the People's Republic of China for your generous support for the construction of this iconic road project. This vital infrastructure project will bring about positive changes to the lives of Basotho in numerous ways. The improved road will significantly enhance connectivity within the region, facilitating the movement of people and goods. This will not only boost economic activity, but also open new opportunities for education, healthcare, and social interaction for the communities it connects. We are truly appreciative of China's continued support for Lesotho's development endeavors, which solidifies the strong bond of friendship between our two nations. To the contractor and the entire team that have seen that what we have today is the proper road, we are saying thank you very, very, very much. And I wish to thank your entire team for the outstanding job you have done constructing the Mpiti to Sehlabathebe road. Building a road through such challenging mountainous terrain is not an easy feat, and your craftsmanship is truly commendable. It is testimony of your hard work and commitment to excellence. The quality of workmanship is evident throughout the entire project, and this new road will be a vital artery for this region for years to come. Setjhaba sa heso, ke rata ho phethela puo ya ka ho ipiletsa ho lona melele ho baballa tsela ena ya lona. Kajeno tsela ena e ntjha e na le matshwao le thepa yohle e tataisang bakudi molemong wa polokeho ya lona. Baballang tsela ena le matshwao a yona, maphelo a lona le a diphoofolo tsa lona a tle a bolokehe. Ho letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le bahlanka ba setsi sa ditsela, ke re tshwarang jwalo. Basotho ba hlokometse menyabuketso ya lona ditseleng tse ngata tse fapakaneng, mme ba thabile ke hona. Ke kopa ho le hopotsa Basotho ba heso hore re tong la ho aha Lesotho le letjha le tla re fihlisa dilemong tse 200 a tlang. Puso e kenya letsoho tabeng ena ka ho isa ditshebeletso setjhabeng le ho bona hore setjhaba
se phela hantle ka kgotso. E le ho tswela pele ho tshwaya ketekelo ya dilemo tse 200 tsa ho thewa ha setjhaba sa Basotho. Motlotlei Kgosi Letsiya la boraro o file tsela ena lebitso la Makgaola Lerotodi Highway. Ke tsela eo re ikgopotsang bahale ba Lesotho ka yona, e le hore ba tle ba dule ba phela dikelellong tsa rona re le setjhaba ka mehla. Bomme le bontate, ke utlwile dillo kapa diqholotso tseo le kopaneng le tsona nakong eo tsela ena e ntseng e sebetswa. Ke utlwile hore dimoi tse tlileng pele ho rona di thololotseile haholo ke hore ebe tse ding tsa ditshepiso ha di so phethahale. Ke bile le phutheho maobane bosiu le bahwebi ba Sterkiseni, ka ba le phutheho hoseng ona le mokontraka le ntate letona la ditsela le moemedi wa China Lesotho. E le hona ho fumana hore na bothata ke eng ba ho phethisa ditshepiso tse bang di ne di entswe. Mme bona ba bontshitse hore ho ile ha ba le diqholotso tseo ba ileng ba thulana le tsona, empa e ntse e le boitlamo ba bona le kajeno hore ditshepiso tse bang di ne di dumellane ba ntse ba tla di phetha pele ba tloha mo. I just want to say that I want to confirm to our people that I met up with the contractor this morning, as well as the representative of the China Embassy and the minister responsible for roads in our country. And we have been assured by the contractor that every commitment that they have agreed with the community before they leave this place, that would be fulfilled. I want to reassure you, maybe you need also to hear from the contractor's mouth. I want to call him in front. Jimbo, can you come over to me and assure this nation that you have what you have promised them? You will never leave this place without being fulfilled. Thank you. Okay, thank you all. Thank you, Daddy Prime Minister, to give me the opportunity to make this commitment. I hereby assure that all the commitments from the contractor agreed with the community, all parties of community, will be done before we left the site with this beautiful road at the same time. Thank you. Thank you. Ba eso le ikutlwetse ditaba tseo ke ileng ka di fumana ho seng ha ka jeno hore ke boitlamo ba bona hore tsohle tse bang di ne di dumellanwe ba tla tloha mona diphetetso. Ke batla fela ho
fapoela hanyanyana ka ho mahokela heso twantshong ya boshodu ke ile ka kopana le bona ka nako e nngwe ha ke ntse ke tlhahloba maemo a ditsela tsa lona mona sebakeng seno sa lebakeng haholo ka nokeng ka mono ya ba ke bona ba le teng mono ba bokane ka bongata ya ba ke se re fapoela ke ne ke tsamaya le letona la sepolesa ka nako eno mme ha re kopana le bona mono ba ile ba bontsha bana le tlhoko ya hore e ka ba ka fumana thepa ya hore ha ntse ba tsamaya bosiu le motshehare ba le ka hona ho tshireletsa thepa ena ya setjhaba e diphoofolo le tse ding ka nnete ba ka lakatsa hore ba phallelwe ka dikobo mme re ile ra itlama le letona la heso la sepolesa hore re tla phethisa jwalo ya ba re ba kopa dikobo tse 500 mme dikobong tseno tse 500 di teng kwano ka ho fela mokgahlelo wa pele o ile wa fanwa maobane lebakeng ha re ne re amoela kapa re fitisetsa re amoela mpho e neng e hlaha ho Partners in Health jwale re fitisetsa ho setjhaba sa lebakeng re ile ga siya dikobo tse 217 mono e le 217 jwale 500 ya ba ho sala 283 e le 280 ke yana a fanwang letsatsing la kajeno tla mona mme molato wa rona o fella hona mona re patetse seo re neng re se tshepisitse kapa seo re neng re se kopuwe ke mahokela Yesu re se re tshwarang le tia ka thata mahokela Yesu re tsebeng ho bona hore re hlola bothata bona ba boshodu ha di bona ba batho ba ikelang thepa e seng ya bona ke batla fela ha ke tetela ka mantswe ana ke phatlalatsa Makgala le Rothodi highway e butswe ka molao ha di ate Basotho ba heso Morena Modimo a boloke Lesotho le Basotho kgotso pula nala